Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yan ko itu insyaallah ubus na ijazahkun ya ak mereka semku dok ubus na bisa dok kita bisa kam mereka ubus na bisa ijazah tinan dalam trabaho na kita balik kemon dalam iskule dalam kanian ne nagana niya tinan na insyaallah bang kini sabihin ni ano na bang bidan kam tambal school bin na kami sabdok sipok sabas sila sa amin pinte magdepreso lumain na bang tinan na niyan dinak inano amuhin adrap amuhin na ruyan ba say nas banggahin na asal diretso na ini diretso na sa amin meringkan bangga sa pinte ko ano tibi nagolo si bigitan tanggalang tinang hetin na ujur tibi kana problema na ang asal pagbisarahan kana ala ini sa amin tinan pagi bisin ekor kumakain na lola dati sa amin bisarahan sa amin si bandalan ne paghangga da asal mereka kami betul sa gero bitu pag normal do sa ngaji man do sa ngaji turman bisa sa amia sa ido sebenarnya segitu na kita tu na ente na mian nafsuhin na pahin pag magsa kita ge magnapsu ng sa akhirat na balik jud na bisa nubutuhin na sa pon sa indo sa indo sa patang mian anang barang para sa amia na po sa manihan na tiran insyaallah na tiyan magsarta do tuon bao kita bi tinan Muharram gabu Muharramin tinan atos yang biasa pubagi sa samian atau mereka ani na insyaallah memang kini sab tinupikan kita bi tinabangan kita Allah Subhanahu wa taala ini ang mandrab ng tehurin sa pailupusan na tinan 10 bulan le tinan may kipigibadat kita bi atau tetut bi ini kan tapandakan ini Allah Subhanahu wa taala kita himbing itu selunya ere tu usung hetinan na maksudten bi kana sabdi hamban heten munay pangandakan Allah Subhanahu wa taala. Mustina ada buah kitab buku tinan tertib muslim deki tagasiyasin subjek tendena kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narup bagi itu mawdu inna tinan asal nisita sikis tu kemon mian itu pintek wa jante biro sikidiki samia pine tegeste biru situ man tegese kita kanit ya dengan tiempo babi itu eka nuna saya eka motor aku itu bilang peragaan kita yang membuat kitab tu tinan saudara ni bekas terserat ini ya dok kita memang tinan peragaan memang sebatan ini memang grade 1 atau number 1 number 2 berarti sampean susu temu bu musuh itu nyan bilik serahin balik tibi magbalik-balik bisrahin samian nadar na tiket tibi yani Allah Subhanahu wa taala ngihinang kita bi na panjeri kita bi miya dia bisaranan tinan garwek ka maksudnen tinan do kita kay kabuhatan kay may manusiyahin kita tu asal libet manamalan kay sebutan kay sulutan mian ambu-ambu bisara sa insamian tinan ajaib atau inaru ini sumagua bisara Allah Subhanahu wa taala hin kaki di pinabatan mo ini kaya mundunja tinan tiga manusia iri bisara ini tembu adu ini nang kita we ini pitu nak katinan iri nak tinunay we na si kita hindi suwaktu kita pinakel no pinapanjari we ini rembuah barkala ini atau orang buat ini lewanin atau aturan ini. Bila Allah Subhanahu wa taala nak kita man besarane tin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Ubus emen peragnaan mian besar Allah Subhanahu wa taala. Tinan ko ito indunyahin lengok ni manamalan. Bang dilalan tinte manusiain bahi ne umulan na siap-tiap bang bahi manusiain bang gitu tinan
Pati Allah subhanahu wa ta'ala paabot si kawahi salamasiyan pinna pikilanen. Pinte iyakanin niya pinain bahin si apu atau bahin sa amihan sampai magkalianin. Kasi yan, bisa yakan. Kadang daso demikian sa iyan, ilang bahin tegel ne. Mian uus na tiyane dumen kung manusan nagkalianin supay isinen. Tinan ekkan sa amihan tu realin ekkan na dialan sa amihan tu way to be one in the kinis na atsa. Mian kung etikitetan biruk tehetitan biruk tekeletan misalnya dunyahin dumen hadja silhat sa Pilipinas may kemon lahat asal linguk ni sasyaw na saya sumagawa bisan sasyaw linguk muna bang kita in manusain igiirun pangandakan Tuhan kita in alaikumussalam dina kita gaya tinan linguk gaya petuhot dina kita gaya petuhot dok dina kita gay bimbang dok dina kita gay tinan yan sasat antag tu silang buhainin bisan ina kahalan dalam dunya bisan kau antag tungat basta na kau limpang da kau sasat yene si penulay pag-ibadat pag-iinin maksud Allah subhanahu wa ta'ala yene mengahinang kau pito si dunya ini dala kita lengok na kemon dalam dunya sa amihan sumagawa Pagi dan buah tu, dah ke olengok amban dan buah ini. Dah kita nak pelengok, dah kita nak ketina langok pesasat, dah kita tedo sasat amban dan buah ini. Nah ini, dah pintu abang petekkan yang musibah ini lu kada melatihan na musibah. Atau lu yang kita lu telewin lu melatihan. Atau lu yang petek kasi kau testingin ida na biwan testing samian usang pagi ni kebagi ibadah. Kane, pagi samian ni kau kahalan samian kai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa bashir sabirin kemon ini antag kau samer lu masing-masing kan tinestingan masing-masing kau ni ikhtibar niya mian tes pinaman Allah subhanahu wa ta'ala bangsa ingge bang lengok ke kau atau bang ine ke subay kai lagi ada buah tu yene daki te lengok amban daki te eddo daki te ine bimbang ambannya dek pergi ibadat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini megay lepas kita ini. So bang puas na kau amban ini, naga ada lepas na doon na. Bangga na ibadat tu, lepas na manusia ini. Po Allah subhanahu wa ta'ala tiya bisaranan ini. Tina dinagay kita bimbang, dinagay kita lengok, dinagay kita eddo, dinagay kita lango amban ini. Biasan pa ini, pinateka ko na may ko ito ini, silate dem dunya ko ito ini. Tiyan. Ini tak nak fitnah ko itu. Ini fitnah ko itu tekete dalam dunia. Ini magpuno yan. Puno Muslim, pihak jalan Muslim na ko itu puno kasi Muslim. Ini buanin fitnah, dan buanin penestingan Allah subhanahu wa ta'ala sikit ini. Yan na ipunan. Demikian lu sikit tapi lahat demikian. Yun manusia Allah usaham binatang, atau ako mano. Salam. Allah usaham mati. Pinapatay ka na doon ka na sa ini fitnah penistingan Allah subhanahu wa ta'ala. Na sumewa dah kita bisan sinin kahalanin, dah kita bi lambo, dah kita bi pelepas pepekat amban nene kipek ibadat tujuh Tuhan temi Rabbul Alamin dan buah-buah. Ini tu, etinan enam kukaam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita ni manusia melingkan luman ingin begini iruk ini luman ini iruk ini sana sumewa dalam ini dia nak buat inang tananin aja sama sikit ni ibarat dari Allah subhanahu wa ta'ala ma uridu minhum geku magkailangan sika amman manusia ni Allah subhanahu wa ta'ala geku magkailangan sikit Allah subhanahu wa ta'ala ini indaginis amman rizki sa amihan kaya etin gana kailangan na sikit gana kailangan na sikit Allah subhanahu wa ta'ala to tatap kita magkailangan din ang magdisay tujuh bang iya gay so ini disita na sikit hindi na kahadja kita mag-ibadat. Erwin. Iyan bayate, tujuyahin sa waktu kita tiyan na mag-uwas na hinang wana, di na kahadja kita magbayad ng ibadat na tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Luna kita mag-duhulmaya, mag-indaginis, limaya dalam dunya na sa amin, dalam ina sa amin, kahalang manusia, pretek kawan na sa amin. Gaya kita pekuhan na bayad. So, dang buwan ubed din, pinagkunas sa kitahin, dinakad sa kita may ibarat. Pero ibenta.
Ada sa buat kita ini udah haplasadan iu na dayahan, iu na bangsahan, iu na lang orang goren, iu na samian. Ini ka ada Allah Subhanahu wa taala. Ga kita magkarayahan, ga kita magsayad bentuktan, ga kita menjadi sa ini bang duman kita hininang Allah Subhanahu wa taala. Ga. Sumagawa bagay ini, ka kita pekuhan bayad harta ini sampai sumagawa dan pinapinay ko na si kita ito na at sa kita mag-ibadat to ini tujuan mo ko. Mag-ibadat sa Allah Subhanahu wa taala. Umos niyan si pasal pag-ibadat pag-erwinin pagkasanjangan din kana sedih bang tu sa lalunya manusia bang tu sa lalunya kaya magkasanjangan ng ibadat ni gampamihan may kebisarahan bagay bisan do waktu pacar sa amin do kalau magbungkus-bungkus kinaro atau ano may palat pe nagtek ka balangin, ang kita pinta sabihan, nagalingan ang kita, nagnamay ka pasti, panglalay, pangtakwal. Na, kahit tinabuhat ka pero may palat, ay alam mo lang, kinuwatan, ay may hak sa niya. Ay, sumagawa, bukita nga eh. Kadapat, tinan kita, may pang-anakantuhan sa kita, sa niya, suya kita petutyo. Sige, ikaw po, ang masit, magtek ka, sa mga pinta, sa sikiman naman, ang darurat, ang takampat ng bahayan, kaya pasat. Kiswaja, pinag Allah Subhanahu wa taala sa kita, hindi na nakadya kita may ibadah. Saya. Umos, to siinin, kemon manusia, duksang bahayang na dukem na beribadat na bang to sa Allah, bang to sa Allah doon asal tegelan na elum, gana tegete di ilusin uluhan, o presidente, o gobyerno, o sa bahayang. Kada tegete sa uluhan. Gana magkarayahan mo sa bahayang na kada magkarayahan. Gana ano magkastikete bisinuluhan mo sa pinay magpuwasa kaba bulan rapatan. Demikian maghaji, duman maghaji na siya sumay maglepasin na pe. Nagkasaya. Walhasil bang tu taman na elum pe kita buda bang ibadat ten gatelasat tin ikahapat. Gapabihan, magkibasaan kita sa bahayag, di pag-alimay mga puso, hilang ko balik-balik. Kung tek ka mula ng mga tanin, dan pulo sila kaunanta, sa miyan, kabail. Bang maghajin, bang may-arataan, at sila kinuangan, kalutos-iwo, 500 hapit ang baka sa amin. Magsakat na magkiyan. Magkibasaan, kita bisa rin. Sumikuhantag, magkasanyangan manusia ay bang tabot na gitibitin, inamatay, mulay. Tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Yan yung pinay ko Allah subhanahu wa ta'ala, sikita hindi. Ya, kita hinang mo ina sa hap ne, etinan bantok sa hap ne, pinahinang ang pagkemon makhluk sa diya manusia, kita na suy tunay tibi, suy bayiran tibi Allah subhanahu wa ta'ala, duk ini kipag-ibarat tujar mo. Umos, jero kita paano kasi, pasawang sinahadis lay, pasal pag-ibadat, eka bayuan ibadatin. Niya tekite po di ilaw kay bang di ilaw kay bang di bangin na kayo si Facebook tekite biruhato tapanangas po nagkanak umul talun tahon pinapati sa mani ubus maksud dan pag-ibadat na tujo Allah subhanahu wa ta'ala kati kita bilang Facebook Shia nagkanak duangan pergi hati ku temu bulan Muharram tamam bisa apa ada hati kita bisa kita nangis nak talon tahun pe inantaran samanen ubus dan buay sampai ali be si ali sampai kini pakpok nan tano membe binakatan be kok membe ngaro kini barong sa papa ya bisa ko kita belum man ubus Pinano si pinatang si ikok nen. Umos sige saya kubilah na kanakin umos sige ano bakat ne. Inano ko si pekokoy. Ubus ilutang ne pabandang kepa. Paglutang ini kan pinano balik mati na kanay. Nayen. Way hinang desayin. Way hinang desayin. Hinang desayin pagkasalat. Itikat dan pag-ibadat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ibadat na yan. Gaya hinang na siya yan, bang naman hedin na yan, maghapsi siya, hindi siya itikad din maghapsi siya.
Hanggang na Waalaikumsalam. Hanggang na hinang wede, pinapatay wede, muslah, siya pagkayan. Itikad din, yene, yan ine, yene, magkakasiyahin, liin, magkasi magkaluhayan, dapat siya lukaman, sumay sa amin kihinang din. Sumay sa amin kihinang din. Namus ibadat. Ibadatin kabaywan kabaywan sa amin, dumandang buha, kumahi ine. Sumay kuha, sumay kiti papating. Sumay kiti papating, dahil kiti mag-ibadat, bang dumendo, yan ay lebayan, duk pangandakan we Allah subhanahu wa ta'ala duk si lebayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadis ne, pinne niyan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ابترقت اليهود على 71 فرقة وابترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي بعض الروايات هي الجماعة. بين الرسول صلى الله عليه وسلم ini si pag-ibadat ini. Bisa si pag-ibadat. Yahudihin magbahagi siya bustan pag-ibadat din. Ito nga nagtuhod pag-ibadat din. Atas Pitumpu dan buah grupo. Grupo yan sa amin pag-ibadat din. Grupo yan sa amin pag-ibadat din. Sampai umabot pitumpuk dan buah grupo kalau sedih-sedihin. Supaya ano na ibadat itu pag-ibadat na sa itikad na pag-ibadat na sa Tuhan. Amin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pitumpuk dan buah. Pag-umus pisi Nasrani, Christian, magbahagi sa grupuhan din atas 72. Yahudihin 72, Nasarahin 72. Karembuan Nasarahin ang grupo ng Yahudi. Saya, ni ada Katoliko, ni ada Protestante, ni ada dia si folks kami ito sino kami ito agama biwan. Agama. Si folks ito hanap niya. Ako ketabo Protestante ako kasi kita kuasa si limitan ini apa sa kita akan si folks maus niya. Pwede pa ini agama yan atau si Malik siya agama atas 72 ikan ini biwan agama rin Nasara pagpito kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasataftariqu hadhihi al-ummah si umat na kita na kuituinin teniya isab pihak nen grupuhan nen kelebihan ang Yahudi duk Nasara piye atas 73 grupo bayuan ibadat hangkan suya kita pili na sini kulluha finnar 73 grupo atau 73 bayuan ibadatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluha finnar gak tinaima manimaya ini narka jahannam tapos sa lukiaman agama relay etinen panagamayahin bisan sa agama dalam narka jahannam because sabi ni gak tinaima pitumpu duk amban pirak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-agama dalam narka jahannam pag-agama rin gak tinaima illa wahida dan buwa dupain na masumagnatin masumapain dan buwa ay tinang grupo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masumapain bangga magdalam na rakasan namin eri itasurgahin bang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yepitumpu duwe grupo pag-ibadat ng samihan ini tandaan ng ga tumawa dalam na rakasan nam tinang lepasin dan buwa bangga melepasin Pindah sahabatin Rasulullah adjay. Pitumpu duk telu grupo.
72 lepas tembuah dumenuhin mengga melepasin. Rasulullah bin akahanun ko kila ya Rasulullah. Akahanun ko kami dan buat le mengga melepasin inaien. Ini so inge pergi parat le. Etin ay mengga melepasin ay mengga metumawa ay metumawa ien dan buat le. So akahanun ko kami ya Rasulullah kila man hiya ya Rasulullah. Akahanun kami Rasulullah. Ini ibadat mengga melepas le dan buat le. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal man kana ala mithli ma ana alaihi washabi. Ye mangga melepasin. Luk yang tinima Allah subhanahu wa ta'ala ibadatin. Ye penne bang sisine-sine peg ibadat ko peg ibadat kunduk nasabat. Elu ye melepasin. Amangga melepasin. Dan buah besar si riwayat wa fi ba'd riwayat ia al-jamaah ye penne ene grupuhan etinen ahlus sunnah wal jamaah. Etinen ko grup ini ko kepeg ibadat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Sedangkan ekka biwan ibadat ko itu. Ekka biwan ibadat ko itu sumegua ini asal umat Nabi te. Ekka pe amban grupuhan Yahudi pitumpuk dua grup. Nasara pitumpuk dua. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam tabahagi etinen abek mekarakanat siye sampai umabot pitumpuk telu grupo sana. Pitumpuk dua grupo lepas dan buat mangga ini melepas. Dan buat mangga melepas. Nah itu dana Yahudi le. Duk dana Nasara le pengen mana agamati. Sebab ada kita pitu si pitumpuk telu grupo ini. Ibadat ini tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kuana me tadi saraku niya. Enak anak pinipitimihan, Shia yan, pinapatay wala anaknin, pagyayan, pagyabasa, pagibadat, kanalin, ini, pagyahapihin tawad siya lo, kaya matiin. Itinima, lepas siya. Siyahin Islam siya, Islam siya niya. Nagtuhan sa Allah subhanahu wa ta'ala, nebut sebut na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumaguat hati wa tibek kami sen enung tibi neni me bustan pergi ibadat payman tibi ko bangkuin ka sa magsambahayan payman tibi ko bangkuin ka sa maghaji pende maghaji tujuh Karbala si anak hape man maghaji tujuh Arafat duk makamabati ke muslaha ini tekadan hanggang ini sin ke mus ke ulaha sabian laha itinan si waktu ena muharram ano yan hape man makapaghaji tujuh Baitullah sabian tekadan Siya. Nalusi kita ni pasaplat dem sembuangan dem sabela ko itu ini agama ini. Dem sabela dem limitan dem pasaplat spesial. Ini agama ini. Basag. Muege basag pergi ini pengen dan duksi. Dem ke saya. Dem sembuangan dem si. Bakas si lawan kalaria. Yo si ne ben endele si. Terbil ke mas. Terbil ke. Ilai. Haji bismillah isi kelas Korea. Tekulai. Na magsige-sige magtamba-tamba. Di ba matapit na sa kauro bin? Tapit siya. Napahal-pel di kawan siya. Nabi ka si ako sama ahlu sunnah wal jamaah problema naman. Iban. Pahal kita di mana-mana. Pahal kita mana saya. Lepas siya kada wala na yan. Lepas. Diman siya. Ubus na siya sa amin. So ipigo kita siya iyakan. Indri ko sampai may ko ito niya pega mga ito. Niya, may jaman le, tahala ang manlumaan na magdalambog may hakubo. Ngindua. Ano tiya ka ni? Kimat na liya sa mag-itikahan ka ni hinang nasiyan pag-ibasa ibadat. Ibadat yan. Ibadat din Allah sabi saya. Atawa, niya nunuk sa niya, matabohi atau batu. Mak, sirik ne, tama-tama sirik. Kang kanda kita bi, dapat yang kita bisa niya, ibadat, itinan, dan buah adu, mesaplagin
me tinima mangga melepasin yene dembu adu nian pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini ibadat pinne bang pinne ko kepeg ibadat pun duk ko kepeg ibadat yene me sahabat saya. Ko itu klaro nih. Nag-ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabiya. Sembahyang 5 waktu ni nak tinangihan sa amin 5 waktu ubos manglela si masjid berjamaah. Tiko hati-hati Nabi. Maka rukun Islam beli mo mo sabiya. Pin Nabi tapin Allah subhanahu wa taala inna ad-dina indallahi al-islam tinimai. Pin tinima Allah subhanahu wa taala ini agama Islam. Ini agama Islam. Agama Islam yene sumay ka magshahadat sa Allah subhanahu wa taala. Yene ka sumay magshahadat ku si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk sumay ka magsambahyang 5 waktu, duk sumay ka magpuasa ng tek ka Ramadanin, duk sumay ka magzakat, duk sumay ka maghaji. Inin agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sahabat. Bangnia manusia. Pepuas amban pag-agama ko agama inin. Lamud letes sa Israel lamud lesi pitumpuk dua ini grupo pen lepas. Pagiyero yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakas nenduk ini niyan duk sahabat na yan agama din agama amban Allah subhanahu wa ta'ala. Sikisa si kedua in ibadatin tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay tinima samantara gak tebet tadlay atas 2 perkara. Bisan pa sa inga ibadat mo ne, hinang-ray ito Allah subhanahu wa ta'ala. Sumiga alay si 2 parkala, galay atas 2 parkala miyan, gay tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, magsambahayang ne, ibadat magsambahayang ne. Nagpuwasa na upama atau maghaji na upama sa miyan. Sumiga alay si atas 2 parkala miyan, gay tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini atas 2 parkala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bangka nag-ibadat tag na syarat duk tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala suway ikhlas pag-ibadat din ini tuju Allah subhanahu wa ta'ala manghinang ibadat niya. Ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua syarat ibadat tinima Allah subhanahu wa ta'ala ini al-mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suway petuhut. Suway petuhut. Suway tinuhut tendi. Yene kinapitan di bang dalam magtesin. Pinayaman tendi. Palabian tendi. Lanin yene lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masahabat. Payaman television ibadat bang dumain bakas TPMNO wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sikitin. Masahabat ng samian dumain lebayan na da kita ibarat kay tinima yan. Pero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Sine maghinang ibadat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sine maghinang ibadat. Ubus gapain me bakas tehinang wa kuruk masahabat pun bahwa radun balik pin siya tiningay tinima sa inang upamana pagsampahayang sumay dumen ko pagsambahayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng masahabat ng gay tinima bisan mismo ina man amila amalan ina sinasinang hinang hetinan hinang ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ga palaway ga kita wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwe dumen kwe bakas kepeginang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng sahabat nin pahuwarat dun gay tinima gay tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala si yene ibarat nin gay tinima man ahdatha fi amrina hadha maysa minhu pahuwarat sigado hadis payman magsambayang upama Dumengke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu ng bahayang kinakahan kita mo yun. Kuing gabos ng pagsambayang. Kuing pemeno na sige ti pagsambayang.
Kung hindi meron na si kita hindi pain nambahayang ka. Nambahayang ka yan ay bustan parang bahayang pun. Daan harun bi. Daa yan sobrahan bi da ko lang bi. Siya. Nambahayang kita ang banbasahan si piil si kemon ni yan hijut kebal si nagwa ko ini ko kapanambahayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk na sahabat ni. Ko ingi parang Nabi. Sina ka ang mga Tuhan bang ko ingi panbagi taman-tabi sarado pinne sallu kama ra'aytumuni usalli rabbi saya. Nambahayang ka ko bustan tikitebi ko atau pampaman biku bustan salo bustan panambahayang. Dahatos dengi buruk 400 tahun na itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ini. Karena bakas begini, karena bakas kita ini. Indah si Malik bakas kita na tu Rasul si Madinah ng bayang begini. Si kibu tu kita mau pasak si absen pasak si lain. Sina kan mengetahuan ini. Sina kan mengetahui. Pakai pen selalu nambayang ka kebustan kita ini kurang bahaya. Dania. Yan mo bakas hetinen mega kita bustan panabang Rasul mong may sahabat. May tabiinin sampai pitin ano kaya okay. Sumaguwa. Gata kita sumay tiya. Tiya inakahan kita pero tiya bakas na tiya ko. Tiya hadis na tiya kitab na tiya. Tiya sa bisarana. Tiya sa bisarana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panambahayang idza kabbara al-imam fakabbiru bang nepin na imamin nambahayang na tamang nepin na nakbir imamin nakbir sa kapasumbayang. Jadi na sayan busta pitek panambahayang na ko kapanambahayang tibi ko ito yan. Pero karap may kanisa yun. Sige duwe minal abdaliyah hatinan pasal tabdal amali bangkiti may kinilahan Rasul sallallahu alaihi wasallam nuk masabat dan nuk penganakan dan suwisi masjid bangkiti may kinilahan bang mekoleh indopenisat kita si mega gay binisara darurat gay binisara sakile si mekoleh indopenisat samihan bustan panambahayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuk masabat magjamaah si masjid. Sa mga darurat, sa akin sa amin, kana bisa layo, okay. Sayang. Ubus, yayan, mangga amalepasin. Si sinesina manusia, nag-ibadat, tunay na ibadatin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pagya ito, hininang kitibi wa Allah subhanahu wa ta'ala, gagitibi pinaykuhan bayad wene. So idang buha lubayat dan bisiye tainne nag-ibarat hajja kam tujuan. Yan ko pinne me ko sweldo marka. Ma urido minkum hatinan min rizq. Yan ko pinne me ko rizqi ng marka. Yan ko pinne makapakan yan ko gay Allah subhanahu wa ta'ala kay nagnesesita sige tabi sumay kita nagnesesita tujuhin tatap tujuhin umos sumaguwa dan buha lu pinne ko necesitar si kita ini penegura si kita ini yene bayad necesitahin abayad tesihin si waktu kita usinang wene dinak hajja kita binunay bagi-ibadat yene ko ke bagi-ibadat pangandakan si Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ad-din inda Allah al-Islam katinan si lebayan agama Islam si Islam umos dok lebayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi-ibadat ibadat. Eke beribadat, Kau pening kuremian pitumpu nuktel ibadat. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bina mayaman ne ke montus dalam dunia samian Tuhan ne. Kita payaman tabi bang lu si pagi ibadat. Bang nia ngebi kita wi. Nia mau kita wi atau nia bian ngistorihan kita wi. Bupag payam tabi ga nalayang ban pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duga bakas telebay tabi tekayete bi sara wa tahirang man rasul ko sahabat nan duga pangandakan Allah subhanahu wa taala da kita bi magdairay pagi lepas ini
lepas. Namun sa sinin, balik kita bisa beribadat lagi. Balik kita bisa beribadat. Ine. Ibadat tadi, inin sinukot wa Allah subhanahu wa ta'ala si kita hindi. Sumegua, palabay si Libian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang samantara, ibadat dan bigay pe tumewa. Gay pe sumampay. Si kaikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan ine, indaginis sa leban ibadat tadi. Dugay pe sumampay. Pisi bakas tarika leban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinuhut pun bisaram itu wala mantu. Buna bang ibadat tadi ang natinin. Gak tinima Allah subhanahu wa ta'ala. Gak tinima. Iyan leban. Tinima ibadat tadi. Bang mengibadat ne. Sumegua. Yatinin ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Duk bakas kepemeno. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikita ini. Nubus iyan upama etinan kitabi niya suwal pinain gena ko pwede magtablik pigi ko tao. Ini kompleto ke Islam pun. Napati lu sikita ko ito ka na niya. May makanak elawsang ang salungkuha pipito tikitat ng bini sa mga tablet. Habi sabihin, naman, kumitag na kahit narupangan, sinapang pinuhin magbono sa amin, kung ito ka, hapen mo rin. Tikitat ng bini. Naupama na, apin tampan kitibi, ginagayitan batang noot, sumigyan makasandaw, kukuha na ganasin. Nabigasod, tagsinan yan. Pagpita ko, pwede si Malik, milyonaryo, pwede si Box, si Basis, okay, tangot. Ano siya, bigyan ako? Namusinungal ko sa amin, noot yan. Baya sumegua kay kita bine. Kaya kita yung magkatut pagkasabtaan niya upama. Nahin. Lepas na kita yung ke Islam. At wajukop na had sa kita binambahayang siluma alim yung waktu. Si Masjid TV. Duk magpuwasa bang tep ka kurang Ramadanin. Duk magzakat bang niya sinti bisa nakatan bang umabot. Duk maghaji bang upama maniya marehan ito chumakka. Duk ini perembuane atawa ini. Sumugwa, bang payamante si usul, bang payamante si bisara Allah subhanahu wa ta'ala, bisan dukit ibigay piluwas magtablik. Bagi ka kita tahu, sumugwa, pepite kwe yan ini, pinuporta magtablik to. Pinuporta magtablikin, upama kita bitin ang magkasandalin atau magkasidyahan atau mananapakanan, pinuporta upama. Pinuporta, sumagwa sinuportahanin yene lime rukunli yene lime binawajib mo Allah subhanahu wa ta'ala sa kinasamihan o mo suportahan din yung may pagsikili sa pagtabligan pagtututin mo ulit sa pagtabligan at pagsamihan na kayo mo yan na sumagwa banggay pa magsambahayang gay pa magzakat gay pa maghaji gay pa magsahadat gay pa magtablikin magano na yan gaani ka na bilisara na ako na tinisara niya gaani niya alay bisa natahat ang banlagan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etinen ga lepas iya tungan sumagwa lepas iye atau palalin iye pisi yene niyan sempua pitumpuduk due tumpukan amban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nausan yan ibarat, yatin ibarat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Pesuno, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misal. Ini si tagna-tagna ayat yan. Yan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misal aman hadis Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ila Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini nanti si ikhlas do si kita nanti ere dengan mengibadatin. Tapi ibadatin itu Allah subhanahu wa taala. Maka kaya Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala pinde game mayam sika. Gaya kita ipinayaman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gaya kita ipinayaman wa inayasi pamaranan tebi. Gaya.
wala ila suwarikum duk gaykan pinayamon wene si pangustanan bang si suwarin bang si ano pinay si patka si bentuk tabi sa amin ila suwarikum walakin sumegwa yeme hajji si Allah subhanahu wa ta'ala pinayaman si kinhin si Allah subhanahu wa ta'ala yene si pengitayan biduk bang sinabagirayan pengitan bisa amin nanan sinin gay Allah subhanahu wa ta'ala mayam si etinan bantuk si pamaranan wala ila suwarikum duk gay kita pinayaman si hayat si bustan si bantuk sa amin gay bisan pasaing ke haparan manusia ne bisan pasaing ke pasbaran ne duk bisan dosa pasaing ke ne ine pinagsisiyan na iwa pagkasin na manusia kaya pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala bisan negara darajat na si pagkasin na manusia kaya pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala gay duk bisan pasaing ke punta bentuk dia pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala dengan pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala pinayaman nene mahab bentuk at mahab semek ne so mungkin tinima pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala bang paharap tiurang pangayang siwe suway duk kupiane suway duk gamis ne suway duk pobre sa miyan duk miyan ina basikite surban ne surban na sa yanday wala ila sur gay pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala so ina semek babang matak manang bahayangin kayo ina semek po ano basta keleponan hadja aurat mo ng bahayang kayo kaya bilis sa Allah subhanahu wa ta'ala joy ka hadja pero may tinil magpapa awat na bisara wa Allah subhanahu wa ta'ala kaya khudu zinatakum inda kulli masjid sewaktu kam ng bahayang sewaktu kam piyo si masjid makin na pinegwa umbi yene pengeringiribin kami kilalahanin nang sinin ako po mula-mula si ginawabaran ko gano'n pinute isi adisle so mula-mula ginawabaran ko bisara Allah subhanahu wa ta'ala hinmangkin ka ang binak magposing magpolo magpapap si semek di mula-mula bang pinagkampiyo na si masjid ng bahayang bukumpol may putu kahan karo panikemon may bangsa rabinin mangkin simek dani liang tekiteko may sambahayang kemo na sambahayang ko gay semek to magano sa amin liang surpanin liang nagjaging panin pag Arab tikitete niya isap suy ko lang isang kilin asal te anure pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala so yung bang siya piyo ba si masjid asa kompleto siya kay magkambasta kambaseta doktob na dokdemis na doktora sa amin lagi pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala kita mula-mula ako inuhabaran ko niya dulu kamasyata ko hapa gagarin niya dulu pantalon ko sa amin gahapa subay inedo ako niya alay jaging ban ko duwe dan buhain garet dan buhain ga pwede edo ako bang tekele ko na magbalang tilalin si masjid magret-geretin etinet magulay kukuranda yun ang masjid ubus may pantalon diselin yun dalang malita at wala pa siya laundry mangkin binotungan pantalon diselin pang binotong sumata at wala si pagkawinan si pagtamatan binotungan binongasa bupangandakan Allah subhanahu wa ta'ala inpin na pangapasit ka mangkin na pin na guwaon bi bohon bi paglalalamin ko sa megbin ako mula-mula yung hawaran ko naman ka sabi bigyan sa tahinang ko yun bang na ko magdamsi ka pero kami sa mesin ko sana iwalo to ang kunir to po yung pantalon ko pa inasekin na siyang pan na dawan na nun sabi po niya ano ako okay na banggaan niya okay na ngayon dapat siya kanang kasaya kaya ko tekam nan sinin sina kam magkahinangihin sa amin may kulay naman ko ka kemon kemon asa sa'yo rin naman wala siya naman na bahada ko sa amin
Lagi-lagi tadi na mabang si waktu pacar. Lu na pinakena kura waktu saja na waktu sa Allah subhanahu wa ta'ala waktu pacar. Lu na isab ene etinan kita kakakulaste mengedo ta semek ka sabe lo sabang etinan jaging pan sabe garet ini pag-iwi murahin sabe. Lagi saya kaya lu kamu pe. Pag bahasa kinaro ka maglungkad semek no ngaro sabe no pede pe. Tato pa. Iya bisa pikirin di hari. Kada semek dek. Nek. Nah walhasil so pamam itu bang Arab pamam bang Arab. Bang Arab pamam be liya ay magsali. Niya isa biyan. So asal na durug-durug man so bang pete pero tanya asal ganda magsing pa. Ganda ba asal magtog siya magano bang sa smart. Na even teke kusumego bang pite tuon na kita bisampelo sila ta sayan. Inen na dilen mao dilen maleta yan ba jo mahapin mangkin ginua bang Binoo peninsi ano yan. Gire rupo, pagi kamera etano, dok si peke, si magtamahan, dok si peke programan, ako si programan, dok si bit sabi. Ja, så klart. Idag är så börjar med i puasa så upp. Nej, så är det na sunnat yan. Na mangkin ako kay indama, mangkin kuha na rutin sa sunnat yan. Helaya. Bupay na partuhin na iyo, pinagkandagan to. Iyo, pero Allah subhanahu wa ta'ala, khudu zinatakum inda kulli masajid sabi. Pag pinagkapi si masjid, ito na manabili mo waktu lang, mangin na bin, nakamang bulabin sabi. So, walang sirin bisan dusayin, balik pin Allah subhanahu wa ta'ala, bisan dusayin, Kero yan pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kitabi. So, nagwa, pintabang niyatin, mas abdal, Gurata bi sembekten bi bang Binoo mag-ibarat to Allah subhanahu wa ta'ala duman Binoo mag-ino sabi. Sumagwa walakin yanzuru ila qulubikum pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala si waktu kam mag-ibadat yene ke ikhlas bin de ikhlas bilay antag yene dalam pengitan Allah dalam pengitan manusia alai. Bisan sembekten giha bisan nisab giha hap sembekten samian gayan pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala so ay pinayaman tanbi bangkuin ga kita bi ikhlas mag-ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala hada wallahu a'lam tiyan takka waqtuhin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin sayyidina